Hello, welcome back to my channel 7th Speed Manipur ma'am. Video amaga muk ma'am ge famda puduna laksari ariba video si akhoi ma'am na akhoi low budget laiba gari amagi akhoi review video atragana akhoi use car gi borju sembiro na habdo adu ngasidi ma'am yengminarje akhoi use car da akhoi simple akhoi hatchback ta habtare yamna low budget laiba adum makal gi gari ne si semjari video se yengminasi go ada kanagumba channel koigi channel si an bathing na yaw ge subscribe like and share friend option beramo go asida lejare koigi agi hek mang da leiba gari sini go ado myam haiba gari si pambiraga di ai kano contact number da description section option jarama ge ado sida dum contact tawbiraga adum phone na bi yagani go ado di hawur si go video se ado si yo sina koigi gari si front looks haitare go sile Maruti Alto 800 aba gari duni go magi looks mai legi ni go ado magi akogi price segment de yemu kan ma si akogi 3 to 4 gi range seleba gari oi duni go ado masi akogi low budget akogi use to ina lakpa kan di hai ba gari si akogi magi price se you know ni akogi 3 lakhs 20 smai legi go ado sigi koigi budget siga kitang close oiba hai targadi koigi 2.6 aduga 2.9 sumaine sigi sangda leibisu dum leidi ko gari sa ado aiba ai contact number description option ga option ga da contact tawbiro aduga dum phangbi gani ko ado yengo si gari si dum silver color da yamna masana na thawba yaba gari ne si leire ado magi tires sumaile gani ko lagi ko adi magi fender da turn indicator rum lai jare ko smaina sini ko smain lai gani tayar je ai koina ai hapet ma thang song an kan gi sum gi ngan jar ke ko sina maning gi koi red profile smain lai gani adum pambira ka dia dum kan to ya gani haitare adi maningi koi gi keno ga si ai but maningi keno ga se pe jangan jare ko sini maningi design aduga manungi keno si just maina dum yang biru ya koi gi manungi mamangi front gi keno dashboard haitare smain lagi ni ko adu sit smain lagi ni adi foto kitang yaw lai ko smain lagi maningi jodum space adam phazana lai aduga akhoi magi kilometer se happy jing lake sile kilometer se 17,000 then oi ko ado hai riba gari si magi model se 2019 gi oidoni ko koi driba gari ne ado sigi ka tare sigi makha koi gi 2018 gi chule hori ko engbiyo dong ya pam bagi matungina sisu koi gi small family car amagi haita id epic family amagi di yam nongai na sina ba ya ba dum gai makhal ne ado koi gi Maruti ai da bo koi gi koigi lower budget ta koi maintenance nungai ba ko adi sina ba de bazar manu mi sin ma pham de cricket ina pham de chalaga dum koi sapa ya ba aduga koigi sing dani khangde man dani khangde Maruti 800 se dum Alto 800 se dum pangchen si ne ko dum nungai ba gari ne ko sing da bore de gi lambi phatta ba da bore sana sana ba gari oi ko si gi gari aduna si yamna demand su lai gi aduga kamai te no khangde koigi Indian car market ta koigi Alto 800 se kamaina discontinue to no have the kangre do yam na ji phaw yam pam na dum scenery ko ado ingja do kana ko machine out side bagari si pam yor ga di adum contact to biro aduga adum tana biro adum gi pening ba maman adagi som gi thari ba maman jiga adum negotiate tawnaraga adum ya gani ko adudi mathang gi video ngai minersi ngasi gi di side sum lo sinjarage ado video si kamai to ge yenga adum like subscribe
ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣꯀꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯒꯥꯔꯤꯒ ꯃꯩ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯕꯦꯁ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯕꯦꯁ ꯁꯨꯏꯇꯦꯕꯜ ꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ